Biyag wenno patay. Tinapalabas, pinaltugan ni Solomon ti balod ang nakalaban ni Michael, tawan baal daytoy iti laban. Nakuna na pa'y nga amin abalod ang nakapoy iti ranget, ket patayin na. Nalaos matigura ni Michael kankwana, gapo iti inaramid na. Napangarod intabon daan sot ti bangkay ti balod, iti awagan da iti sementeryo dag iti balod. Inikanmat ni Solomon ni Dalton iti paltog. Taison, ti kayat na apasurot. Nalaos, ti ragsak ni Dalton. Iti simmarunong aldaw, napanda Solomon ken Dalton iti simbunan, tapno allukuyan namanen ni Master Dakluhop, amakikaduan ken kuana. Injayaan na tilakay iti kwarta, ngem saan nga inawat daytoy ni Master. Nasakit tinakam ni Solomon, gapo iti pan nakapaay na. Madandanagan mat ni Dalen, iti siguridad ni Master Dakluho. Itagagayem, adtoyen tituloy tinobela tayo ana paulwan. Biyag wenno patay. Madandanagan Dakluho. Amangan no agpagad ka. Jak anugutan ti kayat ni Solomon. Taamok meten no anya ti ugali na. Jak kaya ti agbalin adakes akas kenkwana. Kay kayat ko payen ti matay. Wen Dalen. Kay kayat ko payen ti matay. Ngem ti makikadwa kenkwana. Diyos ko, anya amatay asasawam. Kay kayat ko payen ti matay. Ngem ti agbalin akadwa ni Solomon. Dakluho. Uray anya ti aramiden ni Solomon. Sa anak ang makikadwa kenkwana. Ngam amangaan no adadakas nga ramidan na ka. No pagkadkadam. Kas itinakunag. Saan abalin ang matayak. Basta sa anak ang makikadwa kenkwana. Diyos ko, yadadayom ka ditidakas ama pasama. Ay, awan tinagdumaan ti salaysay da Doray ken Ofelia. Iti maipapan kini Solomon. At talaga adakes a tao. Dakluho. Ket no bilang ta dadakes a mapasamak kanyak. Aklunek latan. Saan Dakluho? Saan nakasta? Nasaysaya aten no madayo tayon dito'y simbunan. Si kalaangan ti umadayo, Dalen. Ngem no siyak. Agbati aklatta ditoy. Takasapulan dak dagiti adalak iti karate. Ngam, Saan ko amabalin a panawan ida? mabalin mo apa isara ti pag-adalan iti karate. Saan? No paserak, kasanon dagiti estudyante. Dagiti kayat na ti makaadal iti karate. Dakluho. Ngam di ka agdanag, Dalen. Taagan anadak. Amok adipinsaan ti bagi. Doray! Nalipatam sa amat ti panagsublita ijay simbunan. Ha? Unan nyo. Mapantay itong bigatan. Agparbangon ta nga agbiyahe. Sige, nuday tati ko nam. Amok nga adda ni Ofelia. Gaputaing ka rin ang addan to inton mapantag pasyar. Ngam saan ka mang namnama, Fatima? Anya? Un, tamangan no saan pa'y anak kasangpet ni Ofelia. Amangan no dapay lang iti sabali a lugar. Wenno iti ayan ti kabagyanda. Basta! Nagkarikanyak ni Ofelia. Nga addan to iti panagsublita. Sige. Sapay ko matadda. Mangnamnamaak, Doray? Sige.
Isaganam nga rudan dagiti awitan ta mapan ije simbunan. Jay ko check ti aramaten ta. Siya kon ti ag-drive. Saan asika? Siyak tiyag drive. Awan na talaga ti panagtalik mo kanya ka. Basta siyak pa'y lang tiyag drive. Agmaniho kanto. Intun talaga akabaula mong. Adutin sangpet ko, Mamadalen. Gimatangak iti nagduduma apro tas iti tiyendaan. Nasayaat, anak ko. Sana ko na magas iti pagadalan ti karate. Inaktulatan sumarong kar ijay. Di magasak pa ngamin iti parlor. Tapi napukis ko manen ti buok ko. Nasayaat. Mamadalen? Anda ka dirik-rignaan nyo? Awan, iha. Awan. Ngam naliday kayo, Apay, mabalin ka di amamot? Ophelia, iha. Kuang amin. Dumdum nga gak, mama. Ibagayo ko, ma. Ni Solomon, napan ijay pagadalan ti karate. Naminduan adaras, Ophelia. Anya? Al-alukuyon na ni Daklohok, amakikadwakan ko na. Inikan na pa'y itidakkel agatan. Tapno laang umanugot daytoy. Ngam saan nga inawat ni Daklohok. Anya? Wen, Ophelia. Kastati ko na kanyak ni Solomon. No kasta nga, Rod. Rumpang nga aganad kayo. Amok day ta, Ophelia. Amok nga anadan ti bagik. Apay anak kadanon day at tao dito'y simpunan. Basta ganad tayo laeng. Wan, master. Nangrunakan ka, Ophelia. Amanga no masalaw mo kit dimet dita, kat patayin na ka. Anya? Saan amabalin? Aging kaita. Dak pa'y nakit-kita dagiti anak ko asingin. Aging kaita. Sap-sapulag pa'y laida. Master, Mamadalen. Ninanang ko. Jak amo no si bibiyag pa'y aging gaita. Wano na tayo kiti matan. Iha, Manunatawan, tinabalabas. Adon, atawan. Ngamjak pa'y laida nakit-kita. Amin nga ipatpatag ko iti biyag. Nagpukaw na. Katgapo na itakan ni Solomon. Tidemonyo at tao. Ophelia. Oray ko, mamat. Numasaraka kon dagiti anak ko. Saan mo basta masarakan ida? No agmay-may sa kalaang, Ophelia. No di ka agpatulong. Saan ang mabalin nga agpatulong iti sabali at tao ni Ophelia? Dakloho. Nangro na pa'y no iti pulis. Wano asino pa'y dita nga adda iti turay. Wen, maawatag. Kanon to ang masarakak, dagiti ipatpatid ko iti biyag. Kanon to. Ophelia, Maawa na nagpaikit din, iti namnama. Makita kita. Ay, husto daytan, Ophelia, anak. Tinasaya at mapantayon di taunan. Rabiin, intay aginanan. Nangrunakan ka, taamok anabambanog ka.
Madalen. Mala, sumrek tayon di tabalay. Oh, dahito yung pinapurosyo di malam. Kompleto aminin. Nasayat launay. Kan nasayat tasikan amis mo tinangyag dito yung mansyon. Una, ni Senyorita Fatima, ayan na. Nakaturog pa lang. Kanyak kaya't nagsarita kayo. Ha? Ala, mabalin mon timapan. Tairikap kumat lang tugay. Unay kamatan doray. Tinak ka di paunagan di tamanson. Kapag kapinak kumamat, Saan ang mabalin? naghimot kamatan. Kapilang, winot siya. Saan nga rod ang mabalin asumrek ka dito yung mansyon? Apay? Saan ka ang maikaring asumrek dito? Anya. Nalabos kamot nagsarsarita, doray. Ala, inkan, Fabian. Ganun kayang. Balaagan ka man na. Anya man ang dayta. Iti ka nito nga agtungpal kapay. Iti madi nga ipaaramid kan ni Fatima. Talaga abugbugan kan. Ha? Wala saan. Ipulong kan kin ni Boss Solomon. Ta iso timang dosakan ka. Oh, Kat amangan pa'y numapatay na ka. anya. Iso nga panunot ka na yung bag, Fabian. Di ka agbalin arupat kwarta. Pinak man langin. Awan pa'y ganas ngayon may dito. Sige, mapankan. Ganun gayam. Thank you iti day ti prutas na inyo mo. Thank you ka dyan. Nakon. Buisit. Rupat kwarta ka, Fabian. Ngamno di ka tungpal iti balakad ko. Makaamu ka. Adoy ti merienda, Ophelia. Agmerienda ka pa'y anak. Orasan ti panagmerienda. Agyamanak, Mamadalen. Ne, at dagbusbusina di tarwara. Saan ani daklohop da ita? Taitay pa yarimuar. Amangan no. Mabit lang. Inakitaan no asino tagbusbusina. Asino nga tatidimtang? Ophelia! Da Fatima! Lola Dalen, kumusta? Naimara ako pa ito'y apo. Kumusta, kunak, Lola? Nasaya at lata, apo. Fatima, nasayatain may kayamanan. Oh, Ophelia! Oo. Inarhakop nakmat, Fatima. Kailiw kayo amin. Fatima, dito kayo pailaan ka ni Lola Dalen, ha? Tain kami mangisagana ka ni Doray iti merienda. Amok ang mabisin kayon. Sige, Ophelia. Kasta gayang. Diyak ninam nama, Ophelia. Naibaga idi ni Boss Solomon. Asumurot na iti isa sarong karmi kin ni Fatima dito. Gaputa kayat na makita ni Master. Ngam diyak ninam na mga imay dagayamon. Kat namin duapay. Doray, madanakanag. Ang mga nudakas ti pangkap ni Solomon. Kaya't na ang makikadwa ni Master kadakwada. Kat isukano ti agbalin ang Master kadagiti tao na. Iti pasdok. Iti lakit di pasdok. Anya apasdak. Dayta ti kabarbaro anig kusyo na. Wano pagkwartan ita ni boss. Gapo iti kinaagom na iti piyak. Noan niya laditan ti pagkwarkwartana. Anya day tapasdak. Tinako na kanyak idinansot. Adu alalaki ti kakadwada iti pasdak. Kat balod ti kayarigan day jay. Agsansanay da iti panakilaban. Nga isudan to ti maipasungalngal no kastang adda maangay alaban iti pasdak. Anya. Malagip ko pa'y idi.
Danda ni maisaak nga ipalaban ni boss. Anya? Naimbaglakit din tanay irasunak. Isuasan anatuloy. Kasta kayam. Nagtakas. Sige, agmerinda tayo pa. Oh, Fatima, at titiparakan ka. Agyaman na. Sige lang, Fatima. Agmerinda ka. Wan, apo. Sigurado mabisin kayo. Gapo iti panagbiyahe yo. Sige. Kalpasan da ito eh. Aglaban kami kan ni Ofelia. Ha? Wan! Agisparing taman, Ofelia. Kita man numaabak nakpay. Ha? Wala. Sige. Agisparing ta, no day tati ko naman. Nakakonsentrate ni Fatima. Amo kasipsiputan na tigaraw ko. Hops! 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 Nalaing kalatang aglisi ah. Ay! Hops! 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 Napatugawa kon. Anyamatan. Tumakder ka, Fatima. Nakamisuotan. Hops! Namindon na napatugawak. Tumakder ka, Fatima. Sige, labanan na. Hops! 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 Abay nga di ka maabak, Ofelia. O, anya, nabanog ka, Fatima? No nabanog kan, aginanatan. Nakamisuot ka lata, Fatima. Amom ka di? Saan anasaya at tikasta? Iti laban, sport ka lang. Kaya't naasawan, saan ko mga agsaksakit tinakam mo, numaabak ka? Takasta ti sport. Saan nga iti amin nagundaway, kat mga baka? Fatima, naskan asor-sorwam ti mga klon, iti pan nakaabak mo. Anya? No naabak ka, iti anyaman asalisal. Naskan nga klonam. Kasta talaga. Tasaan nga amin abanag iti lobong, ket maalam. Naglagipam ko mga Fatima. Asaan agaputa addo ti kwarta tayo? Wano kinabak nang tayo. Kat maala tayo amin akay kayat tayo. Maawatan na ka di. When? No naabak ka, aklonam. Kasmat iti pagadalan nyo. No adda nalalaing ngam itisi ka, aklonam. Taadayo, anasay saya at tinapakumbaba at tao. Fatima, siguro, kasta ti isursoro matlakan ka damamakan papam. Saan ka di? At tinapakumbaba a puso. Kat naragragsak ti biyag na. Anya? When? Kasta ti kanayon idi nga ibagbaga di, mama. Day di mama, kunam? When? Natayan ni mamak, idi pa'y laeng. Natayan, kat saanan nga agsuglipay. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, impakaam mo ni Bakat Dalen kini Ofelia. Ngal allukuyan ni Solomon ni Dakluhop,
ngagbalin a master dagiti tao na iti pasdak na. Nagdanag met ni Ofelia gapo iti dayta. Iti panagsarita da kini master. Imbaga tilakay ti panagannad da. Kabigatan na simmangpet da Fatima ken Doray iti balay da. Naragsak ni Fatima ket inarakop na da baket dalen ken Ofelia. Kinarit ni Fatima ni Ofelia ngagisparing da. Namindua anapatugaw ni Fatima iti panaglaban da. Gapo iti dayta. Nakamisuuten ti balasang. Iti panagin inanada binagbagaan ni Ofelia. Itagagayem adtuyen tituloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag wenno patay. Laglagi pa, Fatima. Asaan aga po, taando ti kwarta tayo, wano kinabak nang tayo, ket maala tayo amin, akay kaya tayo. Maawatan na ka di? Wen? No naabak ka, aklonam. Kasmat iji pagadalan nyo. No adda nalalaing ngam iti sika, aklonam. Taadayo anasaysaya at tinapakumbaba at tao. Siguro, kastat isursuro matlakan ka damamakan papam. Saan ka din? At tinapakumbaba a puso, ket naragsak tibiyag na. Anya? Juan? Kasta ti kanayon idi nga ibagbaga daydi, mama. Di mama, kunam? Wen? Natayan ni mama, idi paylaang. Natayan. Kat saanan nga agsuglipay. Anya. Saanan na day ti pagsaritaan ta, Ofelia? Diyak kaya't alagi pan tinatayan nga inak. Fatima. Sige. Ituloy takit dit agis parin, Ofelia. Abakan kamat ita. Ya! Oops! Ya! Oops! Ya! Oops! Ya! Oops! Oops! Anay ko. Naut-balance ka. Fatima, tulungan ka tumakdar. Ya! Nasikapan nak ni Fatima. Kalat a kinugtaran na dagiti sakak. Onya! Lumaban ka pa'y, Ofelia? Oops. Saanan, Fatima. Nangabakan. Saan ako na lumaban? Nabak ka matlangan. Inabak ka. Wan, inabak nak. Ngampa na nga lilaw ti inaramid mo, Fatima. Jak amo nga dagayang panggap mo amang kogtar iti sakak. Jak napakadaan, tati pampanunotak at amang ano nasaktan kay ti pan nakatumbam. Basta! Naabak ka. Sige, husto nga Ruden. Aginanatan. Basta naabak ka, Ofelia. Aklo namon. Sige, naabak akon, no day kati ko na. Sige lang, Fatima. Mangan kalata. Di kagbabain. Lolo. Naimas ti si daan, apo. Talaga, mga anak. Oh, adto iti inumam adanon, Fatima. Kalpasan ti pandangan mo, Fatima. Ingkan tumaturog, ha? Wan, Doray. Ngam. Apay ang syaklaan ti mangmangan. Apay abuy-buyahan daklatan. Mangan kayong mata. Huwag ngagpaiso. Mala, mangan tayo magten. Anya ka di mapaspasamak kada kayo. Kaslapal-paliiwan dakmatan. Saan, Fatima? Maayatan dalaan, tadda ka manan. Wan, pwede na day ta, Fatima. Naragsak kami unay. Gaputasim marungkar kayo kan ni Doray. Awan ti pakainaigan ni Fatima.
iti may papan iti amana. Isuasaan arumbeng amay raman. Master, Master, Isuanas ka na saan ngagbaliw ti panakilangan tayo kenkwana. agyama anak, Master. No dakes man ti mapasamak kanyak gapo kini Solomon. Awan basol ni Fatima iti dayta. Saan na abasol ti basol ti amana. Master, Master, agan-anad kayo. Gapo ta sa bali ti ugali ni Boss Solomon. Di na kayat ti mapay. Amin akayat na. Nasken amatungpal. pwede ti ko na ni Doray, Master. Agpaggatibiyakyo. Master, anya nga tano, no parikpan nyo pa'y lang ti pagadalan nyo iti karate. Aniya? Agbakasyon kayo pa'y lang. Pumanaw kayo dito'y simpunan. Master, agpaggatibiyakyo. Saan laang atibiyag yung master? Agraman tibiyag ni nanadalin. Pwede nyo dayta, Master. Saan mi akayat adakas ti mapasama kada kayo? Isung agtungpal kayo kumakada kami. Ngem kasanukan, Ophelia. Hindi dak pakadanagan. Numabalin. Jak kaya taparikpan ti pagadalan. Kasanun dagiti estudyante ijay. Napat patag ti biyagyo, Master. Parikpan yun ti pagadalan. Iti kasta, saan mat amairaman dagiti estudyante? Ophelia. Un master, may mayat no parikpan nyo. Mas sigurado nga awan ti masaktan. O anya, maturog kan apo. Naisimpakon ti idam. Wan lola. Sige apo, maturog ka nga rudan, ah? Ayan da Ophelia ken Doray. Adda di taparaangan, agis istoryada. Maturog danto inton madamdama. Kasta? Sige. Maturog ak nga rudan. Wan apo, adda ka di pa'y kasapulam? Awanan? Sige nga rod, rumwara kon dito isilad mo, ha? Good night, apo. Good night, Lola. Adto iti tsa. Umigop kayo iti tsa. Bayat ti panagsasarita yo dito ikubo. Mama, ni Fatima? Addan iti silid na. Nasaya at nga rod no kasta. Saan na amang ti pagsasaritahan tayo? Saan narumbang amangag na? Pinanawak itay iti idda na. Maturog day tiyayan. Nasaya at nga rod no kasta. Sa bagay, normal man. Makita tayo mo't lang. Gaputa sang-sangun tayo mo't tiri daw. Hindi na mangag ti saritaan tayo. Gaputa medyo adayo basit to'y kubo di tabalay. Huwan matkit di. O ala, agtsaa kayo pay. Sige. Bukbukan pa ito'y basok, Dalton. Wan, big boss. Aday ta, big boss. Adto yan ti pulutan, big boss. Sige. Agtugaw ka matanansot. Ta sumango ka kada kami kani Dalton. Uminom tayo. Wan, big boss. Sige, Adsot. Bukbukam ti baso. Ta uminom ta. Danggayan ta ni big boss. Sige. Kabayatan ti panagiinom tayo. Pagsasaritan tayo ti maipapan kani Master Dakluhop. Master Dakluhop? Wen? Planuan tayo no kasano ang maitalaw tayo. Ket ison ti agbalin a master ditoy pasdet.
Nasaya at launay no pa isarampay laeng ti pagadalan, dakluho. Kat iti kabiitan kuman apanawan. Wan, master. Iti kabiitan ko man apanawan. Sige. No day tati kunayo. Agsakbay tayo lang, master. Pasarak nga rudan ti pagadalan. Ipakaawat kontulangan kadagiti estudyante no apay. Kanaskan nga umadayo kayo dito master. Mamadalen. No kasapulan amapan kayon iti Amerika. Iti ayan ti anak yo. Mapan kayo. Kasta ti pampanunutak, anak. Angam kasanukan, Ophelia. Saan da ka pagkadanakan? Makaamu akon iti bagig, master. Numabalin. Jak kumakayat nga agsisina tayo. Awan mabalinta, dakluho. Agpa-Amerika ta iti kabiitan apanawan. Agkikita tayong tumat lang. Kanamnamaan nyo. Kanayon kunto asarong karanday ti balayo. Ophelia, anak. Wan mamadalen. Kanayon akto asumarungkar ditoy. Jak tumamingga nga umay ditoy. Aging ga iti di kay agsubli. Ophelia. Kat numabalin. Mangibati kayo iti telephone number yu iti Amerika. Wan, anak. Ibatik ti telephone number ti anak mi. Taday jay ito ti pangkuntakam kada kami. No adda kamin ijay Amerika. Hoy! Anda kayo pala dita kubo? Ni Fatima. Ala, umunag tayon. Makadlaw siguro. Taapay nga adda tayo amin dito'y ruwar. Ala, umunag tayon. Api adi ka pa'y lamaturog. Or-orayan ka nga, Rod. Or-orayan na? Wan, di ka mat mauray. Isori mo, arak. Apay, anya ti pagsasaritaan nyo ijay kubo? Ha? Awan, Fatima. Naparpariin ngamin ijay. Kat saan kami pa'y makaturog, isungad da kami ijay. Ala, maturog kan, Fatima. Saan ka pa'y arumar dito'y silet ko, ha? Aging ka iti maturog, ha? Di kagdanag. Paturugan ka pa'y, sakbay amapanak iti silet ko. O anya, nakaturugan ni Fatima. Wan, Ophelia, oray da master. Mairamraman damagtan iti kinadakas ni Boss Solomon. Dakas lakit diti pagbanagan ni master iti daydi apasdak ni Boss. anya. Kan amom ka di. Pinatay ka nun ni Boss ni Maskay. Anya. Pinatay ni Boss Solomon ni Maskay ang pasurot na. Iti anya aga po. Diyak ka mo. Basta kasta tinako na kanyak ni Ansot. Anya. Iso a delikado, Ophelia. Narigatan. Ang mga nupatayin kat dimat ni Boss ni Master. Iso a nasaysaya atan no pumanaw dan dito'y simbunan. Tapno mailisidak iti pagad. Kasano? Ophelia? Lolo Master? Kan Lola Dalen? Agawid kamin. Sige, apo. Pakaragsakan mi ti isa sarong karyo manahin. Fatima. Naragsakak una iti kadam. Oray siyak mo, Ophelia. Umay ka kumamot sa marungkar iti mansyon, ah? Ha? Bayam, Fatima. Umay ito ni Ophelia. Di ka madanagan. Talaga? Agpaiso? Wan, umayak to. Sige nga, Rod. Umunag kan dita kotse, Fatima. Ah, sige. Bye-bye. Bye-bye, Apo. Aganad kayo iti biyahe, Wen, Lola. Oh, kasano dayta? Agpatuloy kami.
Sige lang, Doray. Sige, Doray. Umayak to iti mansyon. Sige, urayak na itagong daway. Anya inton bigat, Dalton. Lunes, Big Boss. Inton bigat, agsublita ija simbonan. When boss? Big Boss, anyo ti aramiden nyo ijay simbunan. Maudin apan nakisarita mi kani Master Dakluho. Ha? Ket iti kanito adi na kayat. Ti kayat ko. Kanibusanan nan. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Nobela ni Virgie Peglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!